Tanat election jangka jela kalaya syakmat ban penkre ya kijaka thep vote nak benta ke election shiteng samoi kapan long hakalai teli ki constituency hakalai poterik mentau benai. Hakani kenti Chief Electoral Officer kajela uba Frederick Kharkongor ulaong bagi dan ru menta kajing penkre kerpang nak benta kinong thep vote kibala propose nam kumjuru nak benta kiba armet. Katkum kekerwa ulaong ru bakatanan election kelapen kre daki ballot nak benta kiriu temen kena mungkin donkam ban leit syaki caka thep vote.